Pendiami ke channel Banwan Rak Kubor Baman Lagasmi. Hak banteng nga syuki kung kita kinong sinsya ini. On moral ground, they should step down. They are not fit to rule the state. Kim palong gimapit ban sinsya ini upat ba. Lari kinang bakla ya kata kaan ban penteri kam. O kanang gabama ko kipat ba. O chief minister pinsan kumno. Hana laring itong digi retired. Kawan ra kajing lutpot. Ani ka kram tipriyo. Ka PPP kala tawa na do menno kala ada kajing to. Wat pelutpot jika pisah pat ba. Nrai nama bagi kwa penilai persya. Kitung Sherman Malakasngi. Katakan dia kajing pelutpot. Konsultan nabar jangan celah. Hagawai ke department degi bon ngot di konsultan. Katakan dia ke plot. Keren tipriu weng lanjut di ofsar sobrala dan pendapnya ke pratega juga sorga. Kini tangga poj banyata. Ya, lari ban penpulam ya kini kejing tokit jong kalau kayutai di kampangsa. Ko kipadari nama kata nginum senge tak haru pakai sorkar kan dat pendem ya kan ini jingere ka jungi bangi kwa bawa bi ki paita bintip shai lara ka sorkar tau magala bagara mantong kamla ban shuweng kumtu ya gini ki officer namar kinde ki riu kai ki riu don burom ki blale hot ya ka kam kat hadu pendala ban shat sheet yaki shan arum slam balan ka sorkar jela kam tuklar kini parok di medan bentak kentuk ya kita ki bahi yang dijong cibesar kini iban syat heb syalong kadang kacing tuklar jong sarkar ka sarkar mentaga persamaan tekti banangan ngimtong mengi ya kini ngimdan bor mantong kiang kadaihi nagaleng jong chairman but ni community Bau chairman jong lokai yukta unyo i yakani kacing tekti jong ka sarkar ngi community ba kumu chairman jong lokai yukta on pensai yang i pai ba haga bede ba kone ka perta balai usha ba ka sarkar kan tuklar ba balai ba mu ueng i kita officer halo kacing peta jong ka sarkar namar ka kum kan notification lani kacing pendapat ba lapo bakat kum ke instruction jong ke sarkar la weng yakini ki langut ki official lani kita ki officer ki badai apa ka lok ka yukta